Akanyamuneza kuzura mu isura ya Perezida Vladimir Putin yasobanuye uburyo misile ya Oreshnik igenda yihuta ikerekeza ku ntego yayo cyangwa se target yayo ku muvuduko ukubye inshuro 10 umuvuduko w'ijwi, igenda nka meteorite cyangwa se kibona umwe. Avuga ko nta buryo na bumwe bwo kuyihagarika bushoboka ndetse ko nta gisirikare na kimwe gishobora kuyihagarika. Dore byinshi kuri iyo misile y'igitangaza Uburusiya bwishingikirijeho muri izi ntambara. Misile ya Oreshnik yakoreshejwe bwa mbere n'Uburusiya mu kwezi kwa 11 mu 2024 ubwo Perezida Vladimir Putin yatangazaga ko Uburusiya bwarashe uruganda ruherereye mu mujyi wa Dnipro muri Ukraine hifashishijwe iyo misile. Icyo gihe byavuzwe ko iki cyari igisubizo ku ntwaro igisirikare cya Ukraine cyari cyakoresheje kirasa ku butaka bw'Uburusiya, intwaro Ukraine yari yahawe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Vladimir Putin yanagarutse ku bibazo mpuzamahanga bigezweho, avuga ko ibintu birimo guhinduka mu buryo budasanzwe kandi bwihuse. Anagaragaza ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati byazamutse mu buryo bukabije kandi ko hari n'ibihugu bitari byo mu karere birimo kubyivangamo. Ati ibi byose birimo gusunikira isi hafi y'ahantu hateye impungenge cyane. Ati ntabwo wabura kugira impungenge kubera ko hari bamwe mu banyapolitike bo mu burengerazuba bw'isi bagikora imigambi yo gushaka gutsinda Uburusiya mu buryo bw'amayeri. Ati birasa naho amateka atabigishije isomo rihagije.